Amerika yashinjwa agasuzuguro mu byemezo yafatiye u Rwanda kubera MARBURG. Nyuma y'uko u Rwanda rutangaje ko hari abaturage barwo banduye indwara iterwa na virusi ya MARBURG, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise isohora itangazo isaba abaturage bayo kutajya mu Rwanda mu gihe bitari ngombwa. Kuwa 7 Ukwakira 2024, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize hanze itangazo igira abaturage bayo inama yo kutajya mu Rwanda kubera icyorezo cya MARBURG cyamaze kuhagaragara. Bukeye bwaho, ikigo gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CDC cyahise gitangaza ko abagenzi baturutse mu Rwanda bazajya bapimwa kugira ngo harebwe ko nta bwandu bwa MARBURG bafite. Abazajya bapimwa n'abari mu Rwanda nibura munsi y'iminsi 21 ishize, aho izi ngamba zizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki 14 Ukwakira. Mu itangazo iki gihugu cyashyize hanze cyagize kiti, kuva ku itariki ya 14 Ukwakira, abagenzi bose bari mu Rwanda nibura mu minsi 21 ishize bazahindurirwa ibyerekezo byabo muri Amerika. Ibi bivuze ko abagenzi bagomba kuzajya bururukira ku bibuga by'indege bitatu muri Amerika, birimo icya Chicago O'Hare, icya JFK kiri i New York ndetse n'icya Washington Dallas kiri i Virginia. Aba bagenzi bazajya bapimwa umuriro ndetse n'ibindi bimenyetso bya MARBURG kugira ngo harebwe neza uko bahagaze. Dr. Sabin Nsanzimana ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yabajijwe ku cyo yabatekereza kuri iki cyemezo Amerika yafashe cyangwa se kuri iyi myitwarire ya Amerika ku Rwanda. Mu gusubiza yavuze ko abantu bakwiye kwitwararika ku byemezo bafata kuri MARBURG bikaba bishingiye kuri siyanse n'ibimenyetso. Aho yagize ati, ku bijyanye n'ingamba z'ingendo zafashwe na Amerika, aho duhagaze ni ukuvuga ngo mureke tuyoborwe n'ibimenyetso na siyanse. Aho niho duhagaze kuva twatahuriye virusi. Dukora ibishoboka byose ngo hatabaho ibyago byo kwandura kuwo ari we wese biturutse ku gihugu cyacu, nk'uko tugenzura ko nta byago byo kwandura biva ahandi ngo bize mu gihugu cyacu. Yakomeje avuga ngo turabizi ko iki ari icyorezo cy'isi, ntabwo twumva impamvu ingamba zishobora kuza zidashingiye kuri siyanse n'ibimenyetso. Icyo dushyize imbere ni uguhagarika iki cyorezo vuba bishoboka kubera ko kigira ingaruka kuri twe n'abandi. Ariko ingamba zo guhagarika ingendo hari igihe kiba atari cyo kintu cyiza cyo gukora mu bihe nk'ibi. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko ibi Amerika yakoze bishobora guca intege abari guhangana n'iki cyorezo, aho yagize ati, ntekereza ko Africa CDC yasobanuye ibi neza, ntabwo ari ku Rwanda gusa, no ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose igihe habonetse ikibazo, icyorezo, kugitangaza bikwiye kuba ibintu byo gushyigikirwa kubera ko bifasha buri wese. Kumva ko kuvugisha ukuri bishobora kuba impamvu yo gukumirwa no guhagarikirwa ingendo ntibikwiye kuba uburyo bwiza bwo guhangana n'icyorezo. Ndetse yakomeje anavuga ko ari agasuzuguro gakomeye Amerika yagaragaje ku Rwanda, kandi iyi ngingo Minisitiri Sabin Nsanzimana ayihuriyeho n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya indwara Africa CDC, Dr. Jacques Seya, wagaye imyitwarire ya Amerika. Kigikiye Minisitiri kubera ko ejo hari ibintu natangaje ubwo nari mu nama mu Rwanda. Navuze ko umwanzuro wafashwe na guverinoma ya Amerika bidakwiye. Kubera iki tuvuga ibi? U Rwanda rwafatanyije n'abafatanyabikorwa bose barimo na Amerika mu kwerekana ko nta byago bihari byo gukwirakwiza iki cyorezo. Ku giti cyanjye nari mu Rwanda, nabonye imikorere ndetse no ku kibuga cy'indege narapimwe, nakwemeza ko nta byago bihari byo gukwirakwiza icyorezo. Avuga ko mu gihe guverinoma iri gukora ibirenze ibishoboka, gufata iki cyemezo cy'ubuzima ari uguca igikuba kitari ngombwa mu Rwanda no mu bindi bihugu ndetse no ku isi yose.
kandi avuga ko byagakwiye gukorwa bishingiye ku bimenyetso nk'uko minisitiri n'ubundi nawe yabivuze. Jean Kaseya yavuze ko yaganiriye n'abayobozi muri guverinoma ya Amerika abasaba ko ubutaha bajya babafasha kugira inama ikigo ayoboye mbere yo gufatira ingamba igihugu cya Afurika mu bijyanye n'ibyemezo. Yavuze ko mu gihe hagiye gufatwa ibyemezo nk'ibyo Amerika yafashe hakwiye gushingirwa ku bimenyetso bya gihanga, aho yagize ati kubera ko iki cyemezo cyafashwe nta kuganiriza Afurika ndetse n'u Rwanda kandi dutekereza ko ari agasuzuguro nabuhaye umuyobozi wa Amerika mu buryo budaciye ku ruhande. Ko kuwa 27 Nzeri 2024 aribwo abarwayi ba mbere b'iki cyorezo cya MARBURG bagaragaye mu Rwanda. Ibyumweru bikaba bimaze kuba bibiri leta y'u Rwanda itangaje ko mu gihugu habonetse uburwayi buterwa na virusi ya MARBURG bwagaragaye mu turere 7 kuri 30 tugize igihugu. Inzego z'ubuyobozi zirakomeza gukangurira abantu kwirinda kwegera uwagaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara no kwirinda gusuhuzanya bakoranaho. Mu bimenyetso biranga iyi ndwara ya MARBURG harimo kugira umuriro mwinshi, kuribwa umutwe bikabije, kubabara imikaya, umunaniro, kuruka no gucibwamo. Abari badukurikiye twasoza iyi nkuru twongera tubasaba gukomeza gukurikiza amabwiriza ari gushyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima mu buryo bwo gukomeza kwirinda iki cyorezo, kandi twibuke ko kwirinda biruta kwivuza. Imana ikomeze ibidufashemo. Iyi wari ukurikiye ni OMORA TV. Ubaye utarakora subscribe wakanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda. Naho ubutaha. U Rwanda dukomeje guhangana n'icyorezo cya MARBURG, ni virusi yagaragaye hano mu gihugu cyacu mu minsi ishize, ariko turi guhangana nayo kandi hari umusaruro biri kugenda bitanga, nubwo ari virusi ifite ubukana bwinshi yadutwariye ubuzima bw'abantu, ariko dushobora kwihagarika ku buryo ntawongera kuducika. Hari imiti yagiye itangwa, hari n'indi izagenda iza, nubwo iyi virusi izwi ko itagira umuti uzwi n'urukingo byagenwe, ariko hari ibiri mu bushakashatsi kandi natwe tubona ko byafasha mu kuvura abarwaye ku buryo bakira vuba. Ni virusi rero mu by'ukuri ishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu igihe uhuye n'amaraso, ukoze ku maraso y'urwaye, cyangwa se n'andi matembabuzi. Bishobora kuba ari amacandwe, bishobora kuba ari ibirutsi, bishobora kuba ari ibyuya, bishobora kuba ari n'umwanda uturuka mu mubiri umuntu akaba yawukoraho. Nayo mpamvu dufite abakora kwa muganga benshi bahuye nayo, cyane cyane abavurirwa indembe. Iyo virusi igeze mu mubiri irihuta cyane, nacyo kigaragaza ubukana bwayo. Ibimenyetso biyiranga ni 3 by'ingenzi. Icya mbere ni ukugira umuriro mwinshi, icya kabiri ni ukubabara umutwe cyane, icya gatatu ni ukubabara imitsi mu ngingo ugacika intege cyane, ndetse hakaza n'ibyo gucibwamo urwungano ngogozi ukaba waruka, ndetse bikaba byajya no ku bindi byiciro, ariko ibyo ni byo by'ingenzi. Dore rero bimwe mu byo wakora kugira ngo wirinde iki cyorezo cya MARBURG. Icya mbere ni ukumenya ko ugomba kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi, cyane cyane bashobora kuba bafite n'ibyo bimenyetso navuze. Ni ukumenya ko niba ufite ibyo bimenyetso ntabwo ukwiriye kujya ahari abandi, ahubwo ukwiriye kwitabaza inzego z'ubuzima, guhamagara wa murongo 114 kugira ngo bagufashe. Ikindi ugomba kwibuka umuco w'isuku, gukaraba kenshi, cyane cyane igihe wakoze ahantu cyangwa wasuhuzanyije. Dushobora no gukoresha umuti wica udukoko uzwi nka sanitizer, ukaba wafata umuti buri gihe uko ubona bikwiriye, ugahanagura, ukoza intoki zawe, nabyo byagufasha kenshi. Ibi bishobora kuturinda twese icyorezo cya MARBURG. Dukomeze dufatanye twirinde iki cyorezo cya MARBURG, tuzatsinda. OMORA TV.